akiri mundu mwana njo yo na agicomo ni amui yes he's our friend he sold his kanitha ni akienderia mundu ona ti investors tukithurano giki giathira giki twathuranire ri giathurano ri he sold the business yes to other investors and he went abroad yes we agithie ni riu kanitha gihana ta aria meku matingikirwo ni wendio ndungimera ndu ukumera we ni guthie wathie na ndamutiga moko-ini ma na ni endirie mbeca njega ni akiwendirie 22 milioni ni nginya cirika ni ura kariki urendia na githitio no ambe urehe kiria mabuku tuone taithi roka atia na muhothi ukaga atia akirita kugura mba Padario na toko. Naite ukatorero nginya TV. Na mabuku makonaria kunyua gwatia. Na ariana ndo oigwe andu ma biacara macio na mekenu ho